Kumno perlu berak, saya sisen pat ngapdiang supaya pi syakani ke channel jonga khasi terka. Da mentas ngi shet no dekani ke jingbam kapabang bha ba kapasuk ru ban shet. Uni udah kubi, kalau sim uwe kubi ba medium size, ta uni pada Syeng rensun bat Sohmynken ngala dunglang. Moh, ta sim kani ka kelat balong nep kumni. Tingin saya lek kumni moh, nawar beli bahkan kamrit no tu kubi. Da fi kwa ban ai piat ru, kabang bah da ai piat ru. Gasi ai tu piat bajirngam ru, da fi dan ta ai da fim dan chu lek betangki jingber ru labiang. Kani pe kala long kumni, tengah ai lang unus lapian, kendiat moh. Bes bahau long singam bah da ai unus lapian. Ai Sohmarit si teng Mluh Mluh sa antad hi. Sa ai yu new cornflour pada ai Sohmarit he, ai baru Moida ru ai Sohmarit he. Tesa klek bah, klek swag tu dapat swag ada kadang duna tu Moida baru cornflour tesa ai shu. Tesa ai lang bakarong ru kendian. Karong ka depend mo kumno karong ka sao bhane kumno sa ai uni vinegar Sohmarit ai berkani ka soya sauce Sohmarit. Sa kle bhahat do bakan dala milai bhamo. Kani kala long teka Umphniang rungala ada pin kulit lupa. Te sa shu ai kumni pe shi Sohmarit ngai shi Sohmarit red nai da ai bahe pala nomor bale yo i pada napo kading pada fide ban ai medium ndi bakan red pala da karit pala ru kan sakejit Umphniang mo te da ngap ha perlo kini tips banga batai phi te da pin he pala pada kan saing no tang nalor napo pada kanum i Ishwash pangam tu dalam adam tu pada sepen ki, perbakadang long GM naik pen ki ramo, nama yo opera pada. Cakap ni kalau long tingginya bang nama perlong, saya persang banyak share kumni. Hang ni ngala ai lang berkani ka Schezwan chutney sa khle bha sa ai lang piat tu kubi ru khendiat or red te phila ban ai Sohmynken imru da phi bam sat mo da khle bha milai bha Pekani ngaladap la ibang baham la klelang berutu Schezwan sauce chutney te kapang ru kabang bah sai persang perlok banyak shet kumni mo tengah tharai philayo jimentoi hi perlok kobli sibun pa philai pe yakani ka video sngo bah like subscribe but share